Ka executive dorbar jong ka ilaka nongpo sardarshim bakin thop yaki nyotli kiran kabla long minta kasni hayeng dorbar paham si iem nongpo kabla shim yishibun kirai ba kongsan kum ki sinjam ban khanglan iki kinrom kinram bat ki huri hura khamtam e habayare bat ki kam khando kam shiam badru ban pinne ya ka baha kamyat habaro kishnong hapo ke ilaka hakni ke jinyalang lawan ru ban shimbinta leki nong yalam ra joki nyotli kiran ki bahab hapo ke ilaka nongpo sardarshim bakin thop ya karai nong kharai nong khalam nong po nong khra nong lingdo so khwai bat rai nong khrla habakrench kilat pathai khubor hadien ke jinyalang uba Louis Starling do acting sardar ke ilaka nongpo sardarshim ulo ong baka executive dorbar kala shim ya karai ka bakongsan bha kumha ka jing register ki jaka putash ki office sarkar larai banadu minta shakman kino kino ki brio ki bathmu ban register ki jaka jongki na ka binta ban pin shishai ka jing long try kin hab ban yo shwai ka jing pin shisha na ka dorbar shnong dorbar rain badru na ka office jong ka ilaka nongpo sardarship shushu uba Louis Starling do ulo ong balaya kren ru halor ki kamji rangba shnong habaro ki shnong ki bahab hapo ka ilaka nongpo sardarshim hakani ka binta larai ba kino kino ki shnong ki bathmu banji thamai ki nong yalam shnong kin haban pintip shwash ka dorbar rai pat ka dorbar rai pan kan pintip sha ka ilaka nongpo sardarshim knang ba la ban penya shakmat ya ka kamji rangba shnong ban nummi kino kino ki kinrom kinram hakapor bajiet hakabakut lingba kani ka executive dorbar la kirpat ya baro ki no yalam shnong ban ai ka jinge trailang ka bapura bat ki dorbar ran bat ka ilaka nongpo sardarshim knang ba lingba ka jinge snokti bat ka jinge trailang hapring ki dorbar shnong dorbar ran bat ka ilaka anla ban pinne bat wanra e ka bhagamiat ha ki shnong ki thau bat ha ka ilaka nongpo sardarship hi baro kawai Kalian dong ingat aktif sedang sampai kita mampu solusi buat menunjukkan ekstrim beberapa sampai kita mentah kesini masih yang boleh karai dalam sama habai di mereka hendak siap nomor bala abang om bahkan kuat bahwa ini habai di mereka register jong ki bring support office jong ki kun ki hazar support office support association mai I ba ting ki dong ki bawa ki start up di up di start up di jaga nang kami penega kondum kenam te nakalian jong ka office bako ilaka bako association dan di dalam jong ki Mendok kita ki lektor jangka ilekan posisi ilasin yang boleh karai kalau kita haba kenapa bang Islam di Jakarta kampat dia yang kejintok nak kalian jong kadang basno di dalam kami kejintok nak kalian jong Mendok nak karai empat hati nak kalian jong karai dalam kami kejintok nak kalian jong usaha karo dan kami yang lagi ki dorbar senang kadorbar kok ilakan adin berlayu di tinto ikane buat kimsa le salah le katakan institution buat aku juga por penting aku iba dan ku balik le register di jata nakalian jong kadorbar senang tapi kan hab penlit sojarin dia kena perbuatan apa kuat register suara air tinto suara air berisma ban kalian juga benar itu kin hab penlit sojarin kamu di inspection apa orang itu nawe kalau kan paham kan situ paham ya itu dia betul jaga ban penkip ya betul jaga betul hari dia buat nak tahu nak kalian jom ka dalam Islam jom ka dalam Barat nak kalian jom di ilaka ru nilai kunci kata tadi kapa ngelasin yang kerai yang tak sini buat susu ngilasin tu ya boleh kerai kapa habis pernikah
siap saja. Jadi siap saja kumpulan mentausnya, lompat kalian jangka ilakan posisi, kemudian siap kita bikin siap saja. Kemudian su IT no ia ka right import akan punya ia kita siap saja. Pak menteri lang, nabok kita kita nabok ilakan import, kenang pak ada siap saja kapok ka right import kan mampu ini siap saja. But kikun kita tidak yo lekmen but hakaju ko puar along do kung ka nuksan hakaba yuri ne ka kitu hapo ka ilakan ko solution ni kata ni kala ka sini kara but sisu kadang-kadang sekali karai kaba kapan ya kini darwasno nama apa hati-hati kita darwasno Egypt yang ki rompasno ki klaim dan bentuk sa kata bola ini suka ilakan dekarai kalau motorsi kalau kasih dan wasim karai bahkan kalau kasih nom ni kabah apa ilakan apa solusi apa latih or benjit itu rompasno kide dan kinhap bentuk sa kata bola kabah apa kana karai kalian coba dorong kan start untuk saya ilakan posisi buat adin mutlak mungkin dengan sejak lang saya katuka insulet banjir di rombasno tak kumade nomor baklang bahkan ini kena bahuli dua kenduk kendor atau ting kador kecilnya lek siang ini kecil no siang apa lek ini nak kalian jangka dorbaran bat nak ada pal di ilaka kamu don sudah nak macam dan nak siang bat ka jimle siang atau di kerai kawan melasim mutasim bat nak patru ba kini kita pasno nak pat lagi bagian subhan bat ya trilang bat ka dorbaran bat ni ilaka nampo ban longru kawai ke nuksa ka ba ni dan ya tak jim trilang habro lightly kini bentang kabangan sepong bakini lightly haka secar kada ki mau bersih hapo bejat under jani kata kita berat atau kata bersnong kata berat pada luar kantor ban hapo ilaka ni lightly ki bode ki mau bersih hapo secar kada hapo ka it ka macam ka ilaka hapo solusi ban kenang bukan umi kenang kendurun kendram long ikerpan terwasno in sebuah burung balon dan ikan mau kimpur ki bermusyawarah nanti ukit ujau nanti kuning kebangi usaha tahu bah kadar wasno ru ndai bangi kentok ndai bangi kenok kan hapun burung kadar barai kan hapun burung dia kadar ba napo ka ilakan nama raha basdam ikono mana wasno klaim ke jumbiat na kalian jam kadar barai ane na kadar wasno kalau nak kadar barat, buat nak ilakan, kini mak bang sulung gitu. Jadi nama kata-kata nak kalian macam ke office nampo, ilakan nampo, nampo ilakan nampo, solusi. Oke, ekstra komiti kepala mentak sini masih yang negara, buat kadar wasnom, kadar barat, buat ke ilakan, dan kecil terlang, kenang bonila nanti nama tak imam salam hapo. Ka ilakan nampo solusi atang di kerai ke bang lasim tak sini kenang bukan nanti kenang bukan solusi suatu kencing suatu bakla buat kencing suatu jumut bakla kene kalau kencing simnya kene ke kabu kalau kencing pendip ya borokot kita wasno ya borokot di patwa oni kun ki hajar ko ilakan nampo bahkan kencing kan terusnya kencing apa aja kurang tak ada apa-apa semua